Hello everyone, stuni ni khonjong kisat ti zarom ta mu theu lhagau kidango chu vet khom na le sei khom na chu ananei ki ta huite chule ka video hi I ham te kin ka mu do na ne ya hi le common lama chu a minute a second to lana ne hin pi dingin ka hin te mi achu ti lawa hi le ka video hi alang pi a 10 to 30 minute ki ka sunga hi in hila chu hoi lai pe na chu hi ham ti chu a het do ha sa hi heji chun a minute a second to lana hin pi dingin ka hin te mi chule ho ai mi ko center ho jang explain hin bolo ta de sa jong I movie ke ngai dan in wang go center ho jong ai mi a hi in ai pawngon ki tho a hi in slow motion jong am ho ma ma en hoi diwa min a ki bol hi in ai pawna na chu in ga sei be ding jong ngai lo hom tin ka gielen hisang in het kha be sel ho za dang pawdang international level a ho zo ai pawin anve kho mo huitin an sei kho mo hite akhat channa hin Brazil gama tiktokal Natalie Valente kitinu hi anu le ama aloite to hin motha silent kiti akimang talo hospital luita khat hi aga veuvin hichi motha silent hospital chu 1973 kuma aniki sa hi in hospital sungai pesan tam ta in thina anha to bal phat ta hi agam government in 1990 kuma chu hospital hi anakha wa hi tai aki kha zo kalkum somthum lang ahung wal ta in nithan le anu le aloi te ho jong hichelai hospital muna sun aga walu taw vin a hi le ama nun jong thillam dang ta khat hi an record do khai na hi Entramos. Gente do céu. Olha o tanto que a gente andou. Olha isso. É muito grande. Agora a gente tá indo pra Ala Rosa. A Ala Rosa é a mais pesada que tem. Essa é a Ala Rosa que a gente... Foi vocês. Jura por Deus, jura. hilaya hin ipiham akhelo kharin bang hi ahin suging la in a hila amho jong anakin levin ipiham a hi jong ana hepovin chule don sen jong ananei walpu vin a hi hospital pamlanga ahung pheipet vin jong en thillam dang ta khat hi ana record do khaw vin namu theyam anave in Rosa, que é onde o povo ficava, tipo, real presaço. Bom, a gente tá indo agora pro necrotério. namu theyam hilaya hin asung lama kunin hin sapang mi thumin amho an su wado hi akimu thein a hi ahin amo lo hin ape nin hin ima khole khang an he phapu vin a hi chule hechla chapang mi thum ki mun mun hi pingwing ki ti masangla chapang dam lo ki koi jin mun chu hidana hi achuta hela chapang ki mo hi masangla ya hechla hospital muna thina anatu ho lhagau su a hi jeng dem ole nangin ipi hidinga nagin mo em nalunggel common lamain se ani channain tiktokal jimblari kitinu hi masangin jong kana sei ta en hoi chipen ka video ham wangsu ke hetapu in ka video ana vejing ho wangsun het kha do ka ging sai na hi jimblari jong hi ai na hi lhakau phalo le thil kidang hi ana hui se le ji hi Out. Jesus Christ. Looks like the old man is coming out, I swear to fucking God. What the was that? Jimbalari yong ai na hi ta thil phalo alhun jingji na lama hi amain jong a in hi mundang langa hi ana khial a hi ta in nila khat ama jong tri ma chi do ding a ki sign a thil ho chu a ki pek do in a hi le deum lo ta thil gin le gol gin ho hi ana japan ki ta in a hi The light just went on in there and also in there. Holy did you guys hear that? That was fucking crazy. Oh my God. This is insane. Now I hear that animal again. That's insane. Yo, I swear to God that wasn't me.
Can you please do that again? Please. I'm gonna count so you guys know it's not me. Please. Hilaya hen hoi tan ngai leo han numai ogeni khaden herf alu le leaf ati gin hi akizathen a hi. I'm crazy. I'm crazy. I'm crazy. I'm gonna count so you guys know it's not me. Please. 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 Jinin hilaya ana capsule paranormal evidence chu hichan bo hi ana hi puin na mu them nangin. Hilaya hen hoi dewin ana veole hen sunglama window akunin hin amial ki mulo khotni hung pot do hi akimuthen a hi. Hichithil hi jinin jong ana hedo puin TikTok lama upload na ko na version ain seipi na hela ama jong ati ana jalhe jingin a hi. Zan khat jong hi asanu ki chip jina lui na lama asun thilgin hi azain. Amain jong a phone asun record a bolin aga ve in a hela ima mu do thading hi ana nei puin. A hen laya kidang ta khat so ama hen ana mu lo le a phone in ana capture lo bangin. A CCTV footage a kunin hin hitabang ti zarom ta thillam dang ta hi ana ki modo in a hi. And I literally just got home. Ama hin hilaya hin ima ana mu thei puin hichima bangin chun a phone jong hin ima na capture puin lui ki ho bo su ana mu in a hi. A hin a phone camera hin a capture lo wangin hin a CCTV footage a kun hin kidang te in nomai van ka ki van ki chat mel put ta khat. Adina ama lang angat hi akimuthen a hi. Nangelin jimblary ina lung ho hi hoya kuna EPET hin te na tim. Ole a chen na luya lagaw phalo lang sun anung hi azui zinga adal ha lo a hi jeng dem. Athum chan na hin Chicago a school mun khana hin OJP Ellen kitinu hin a school ning koila khan a hi thil kidang khat hi amu hi le a kilomin. Aman jong David kitipa chu akawin hi chalaya a thil mu na mun chu aga behanin a hi le hitabang thil hi ana hlungin a hi. We're using this recording here due to a serious way. I don't want to go back there. Let me just take a look. Now, you say what happened now? This door shut by itself. Itself, Dave. All right. I don't think I want to go there. Come on, go ahead. No, Everyone, just go. no, no. I'm right here. I see the door. All right, go get your stuff. I'm right here. Oh, David, I'm scared. Don't be. Hold on, wait a minute. Just wait. Is there anybody back here? Go ahead. No. What's that? Oh my God. Hilaya hin chair ki koi chu aslo be hilin asamin ahung ke matolen a hile amani dinga jong a hin huwa akichat na pen han chu an hi tai na hi. Sule David in video a record na hin aning langain til khat a hi gin jong hi akizain hilaya chuna video jong ani ki kat tai na hi. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Sule amanin jong hi chi video chu YouTube lama an upload hanin a hi le hi chalai skula ka student phaba pi chun common lama chun. Hilai mona asun hitabang thil su ana tu kha so dan min jong a hin save in a hi. Achutia hilai school mona ajong hi lagaw phalo cheng hiding dan a hi. What's that? Oh my. Did you see it? I told you. Ali chan nine Reddit kitipa hi ain sungmi te hi vacation a chi do a ama hin asanga hi in anga hi in. Aman jong hilai chon achapa ne ne ke room a in thillam dang ta khat hi anamu do in a hi. I don't know if I'm seeing or tripping, but check this out.
So this is my aunt's son's room. Right? There's no one in here. Right? Nothing. Closet. Nothing. Got a nanny camera in here. Right on the monitor here. Tell me that doesn't look like someone standing in the room. Like, I've checked, like, went back and forth 3 times, and nothing, right? Like, what the like, right here. Hilaya a camera footage a kunin hin asa paru ma dinosaur ko ma mi khat lamdang ta adin hi akimuthein a hi. Ama zong room sunga chuna china aning koi ka so hait an avechil su kin a hi la ima mu theding hi om kit pu in a hi. Chule anung lam a hin bol khat zong hi ahung ki supply in a hi. Chule Reddit zong hi ain ko te ahung kinung le kit ka asin hi chalai room sunga chun an kinung tha ta pu in a hi. Ipiham a security camera hin an capture hi ama zong an ki chal he zing in a hi. Anga channain YouTuber Mindset TV ki titeni hin lekpa ma om sadar zonza kiti in ki sai gim nei mona asun explode aga bol hanin a hi la hi tabang thil hi ana hlungin a hi. Amanin zong in sunga asun export a bol hanin a hi le azi be helin bang ho su ahung kilo ozing in a hi le amanin zong polang su anadal zing hanin a hi. Chule tui panglanga zong sun ogin tabang khat hi anaza hanin a hi le amanin zong wizi bot mang sain sun mu thelo lhagau su anaho pi hanin a hi le hitabang thillam dang ta hi anasu in a hi. Give us an initial. Can you give us your name? Can you give us anything? Tui lama asun gorgin azahanin a hi le hila asun kisat ta numeilu chang khat hi ahung da duin. Amanin zong hi chu amu mu hanin kisat in hilai mun chu dal hen anazam han ta in a hi. Tuki het dolin hi chalai tui la azong hin numei khat anathi etin zong akisain. Hila thinu lhagau su amu han a hidam ole thildang ipigin mo theiding na neyam. Agup channa hin William Church kiti pa hele aloinu hin Zana Arizona Highway kiti lampia hi ahong phailei na hana hin. Thillam dang ta khat hi an record do kha hanin a hi. William zong ahong thei phei pe ni hin azit lama mi khat achi hi akimuthin a hi. Sule he chithil he ama kiwin anamu helovin. Atau khompinu assistant driver Erica lengin zong anamu a hi. Amanin zong athil tu chung sang hana atizat na le alungdan han thu a aholim han zong hi anangai khomo hite. I thought it was a human, and then when you can't really see the face and the top of the body up, I was kind of, I wonder what, and then we were thinking about maybe it's a ghost. I actually twitched the wheel to miss whoever it was. Sule hichi Arizona Highway hi mi tampi accident to athi zong anum da puin a hi.
Sula hila athilmu han chu hoi tan veleu han alu zong akimu puin akiang zong akimu thei puin ata sa bo hi akimu in a hi hilaya amani thilmu hi mu theilol hagau wa le amu han a hidem ole hichilam pia accident a ani thi ho hagau amu han a hidem asagi channa hin England gama YouTuber Finder Beeper history sticker kitite ni hile awi cha hin akimang talo in nuile in kisai gim nei khat hi export aga bol uvin hila chon awi cha Beeper han jong hi ata sa to chon GoPro camera chu apan pi hanin ui cha jong chu muntena hin thil holen a hleile in ana le na hile thil lam dang ta khari ui cha hin a hin record do khai na hi Let's see if we can find anything else. Right, what? Bear? What's wrong with you? Just started barking randomly. What's the matter, love? Eh? You found a rabbit? You found some rabbits? What are you doing? What is it? What you found? I wonder if there's someone outside. hitia awi chahan ahong pena ahong su thaiji nin chun amani zongin achung langa hin EPM khat hi hin te tin chun achung lama chuga khulding laga wedding in atau chiwin amon jong upstairs room sung khat a khol le pet win chun stay ma chun mi khat a hlei su gin hi ake zai na hi That makes no sense at all. Bear, you're just causing so much bother. What the f***? Did you hear that? Someone has definitely just run down those stairs. amanin jong nui lama mi hlei su gin aza hanji nin chun nui lama chun ahung kum su kit hanin muntin chu avevel le hanin hi la ima mu theiding hi ahum kit puin hi chun ui cha Beeper chunga ki koi camera footage su a hin check han ta na hi la thillam dang ta su a hin modo hanin a hi We can watch his footage back. I'll have to do it on his camera. Yeah. Come on. Right, we need to show you something on this camera, because his camera's in my hand, of what he's just seen. And I haven't looked at all the footage yet. I've just seen one thing and it has chilled me. It has proper chilled me. Look at this. Right, boy. Bear? What's wrong with you? Just started barking randomly. What's the matter, love? Eh? You found a rabbit? We found some rabbits. hilaya hin ui cha hi awale na hin lupna nu ya mi khat ke sel hi aga sudo in ui cha jong su apute ni kom langa chun ananung zamin a hi amanin jong hechi footage avat zonung hanin chun hechi ui chan aga su do na mun room a chun a si hanin lupna nui la ti in sunga ti so hoi dewin ave hanin a hi le ima mu theiding hi aum kit puin a hi ningin hilaki mu hi ipithil chu hin tenatim lagau phalo hidinga nigin mo em ole mi gu cha mi phalo hin tenatim mi gu cha hidinga jong hiwang mun thip le mi chen na lo le gu ding chang na lo muna hi thil hi theilo khat wang hi ai pi chu hitele nangin I hidinga nigin mo em na lungel common lamain sin age channa hin Reddit matter kitepain kichat ti za la thillam dang ta atun hi Instagram lama chun ana blon in a hi I ham ta na sang na hi le hi chi video hi ana skip zengin aji chu kichat umma ma zeng thil su lam dang ta khar hi
hilaya hin bol khat ahung ki supply anung lam ahin husan gin azain akinung hain a hila sapang khat hin a hin ve in chun sapang pa chu ki thong je jun anu win aki kha kona chun a thleilu din a hi chule hila chun kidang te in numei khat ma he hung da adu in a hi ama jong ki chata in hila konin chun ahung jam du in a video record jong chu hisanin chun ananga in a hi chule he che video chung chang tho het ima detail het be jong aneki nei puin a hi aku channa hen Indonesia ga mai endiclose khopia hen CCTV aku nin hin pusal mi khat ana to na ko nai in lama jut pe ni hin anung lam an thilam dang ta khat hi aneki modoin a hi hilaya pusal mi khat achi pe na hin anung lama hin mi hidinga kilom lo muthim tabang khat akichi be se lo khat hin anung a zui hi akimuthin a hi hilaya ki muthil he nangin ipil hagaw hiya ipiji a hi chi hin mi nung hi azui a hi jeng dem lungdan umta hi asom channa hin luk kitipa hin masanga aneu laiwa ana sen naw aiwa a in wa achun thilgi la golgit ho hi ana lungji in hizia chom hoin jong ai no su ana dal ha wa mun chom lang khana hi ana seng do o hi ta in chule aiwa a ai no chu 1860 la ki sa hi ta in ai no a hin dar ha zo kum som zo lang pe in lungin jong ai no su aga vijin na hi la mi husan gil la golgin ho hi ana jaji in ni khat jong zan 230 velin hin mi ogin tabang anaza in a hi still hearing voices. Listen. Jesus Christ. aman jong ain ba husan gile thilgit le golgit ki za ho su van nei sen record ana bol do in a hi I hear knocking again. chule thil chu ahung hoi si diu diu in ogin jong chu ahung ki chi jap jamin a hi hilaya hin sapang ogin khat aki zain lungin asaina achun hichi ogin chu hoi ta nga ya hi len who is that guys atin a hi chule look viewer so khanin asaina achun he was killed over hill tinjong akisai atin a hi lungin asaina chun hichini zanin chun aina konin chun anal heido in akal sunga chun anagi huwa jing ta in a hi chule nang khat na ina gagi in lang aki hello ogin khatin nang hi hila ki that na hi ti ho po hin sei ta le na lungin ipi na gel dem asom la khat channa hin youtuber the south case 2.0 kitite ni hi West Virginia printer khopi mona akemang talo pak luita khan ain export aga bol hanin hiche pak chu 1926 kuma aneki semdo a hi in pak dang banga an safety lo zile chapang mi gu min thina an tu ji a 1966 kuma chu aneki kha a man lawa ana a hi tai tu nung chan gen jong hichlai pak mona achun athio lagaw alang jin alai tin an sei gim nei le jing ji bin a hi hila chun youtuber the south case 2.0 ten in jong chapang ho an thina muna achun hi khat hi alado in no monga hya hi le hi chi hi hin sulo in atin a hi le hi dabang thil hi an hlungin a hi
the object that I'm holding. It kind of looks like a necklace, and you're more than welcome to touch it. So feel free to answer as much or as little as you would like. Do you like it here at Lake Shawnee? And that's a yes. Namu thiam. Amanin jong sapang nu lagao au pi pet hanin hin anung lam hana hin. Mihim sema li khat achi phai hi akimuthin a hi. Amani hin ape nin hin ima mu la het do ananei han poin a hi. Nangin hilaya li khat chi phai ki mu hi ipi hidinga nagin mo em. Hilai pa nga anathi sapang lagao ho khat hin amani hi ahung khet sa gut a hidem ole thildang ipi gin mo theiding nanayem. Asom lani chan nain Ryan MC claim kitipa he zan pungni dung velin hin ama hi anato na ko unin ayin lam a hin zonin a hi le. Train crossing muna hin thilam dang ta khat hi anamu in hi chu nangin jong ipithilham ti chu hoita in anave in. What the is that? Why does it look like a f***ing somebody's standing next to the goddamn car? Am I tripping or like what the f*** is that? The thing is totally f***ing Okay, what the f***? Hilaya hin imuthei so kevin a hi alang khat gal lama muthim wanga thim jeng mi khat adina acha le japji hi akimuthei na hi. Hi chithil chu Ryan in jong ipiham tin chon hoi te in ave in analung dong the jeng in a hi. Chule hilaya ki mu ipi a hi ki hechin lo thillam dang ta so mit phet ka lawin anamang ki ta in a hi. Ryan in hichini khu a athil tu su tu ni gen ipiham ti a hedo the nai puin a hi. Nangin la hilaya Ryan in athil mu hi ipi hin tenatim na lunggel komal lama in sin. Asom la thum chan ain TikTokal all day every day 1772 kitipain akro homa mun ahin farm khat hi anabolin. Hilaya chon aman jong an che lo hing phata in atu in sule a cha ho jong hi anawa in a hi. Ama zong zan khat hi a farm be na sin a farm in a chun lai hi amasamin on off akibolin ape nin chun ama in jong migo so ho hidingin aniging mo in a hin hilaya chun hitabang thillam dang ta ho hi analhungin a hi. And my shed light is on. Sorry, I'm spanning the yard just to make sure nobody else is out here. I spoke to my neighbor after that last video, and he said his junior high boys have been playing pranks on people, so I think it's them. But they don't really have anywhere to go, so I'm gonna bust in here and try and catch them. I don't know what they're doing. Hey! 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 Hilaya chun alai chu on off ong ki bolin suin kedang te in mi khat hi mu theiding in ahung umin. Aman jong adal lut wang wen asung su aga vele in a hi le ima mu theiding hi anum kit pu in a hi. Sule ama pa jong hichini zan thil su zuwa panin chun a farma asun aum ji ta in. Hitabang thila su hapta khat zonungin hin. A farm in lang khat kaya hin thilgit la gol kit ho hi azaki in ama in jong aga ve ne hi le hitabang thil hi analhung ki in a hi.
hilaya hin polama mi khat a hlei phei hi akimu thein ama jong polama chun a hlei do in a hi le agai na lam a hol mo in ama jong akinung hei na hi le ain sunglama mu thim wanga thim jeng mi khat a lut chu amu in a hi suphanin aman jong police so chu ko la bolin police on jong muntin chu a sek vin a hi le ima he do le mu do a nei kit po vin a hi amdan he ama hen a farm mona he gut sami som hidinga agin mo wanga he a farm mun he mun thing lo le thagau phalo ho lan na mun hiding dan a hi asom la li chan na in Russia ko na YouTube thopi kiti tim ho hin ake mang talo in luile in kisai gim nei ta khat he export ana bolovin chule hechi in kisai gim nei cho tuile wadung in aum kulin koi ma jong ake tha kha pu in a hi hisalai mona chu I chi de nga he len leineu khat bang umin hisalai newa bo chu ani ki chi thei a hi helai in sung al hun bin chun amhon jong hitabang gorgin lamdang ta hi ana zaw vin a hi Мне тоже. Google сейчас. Нет, ну не послышалось. amhon jong hiselai room sunga kona golkin kidang ta ho aza azi vinchun kum som nga wal mirol khat hi alado ovin hi chi mirola kona su mu thelo lhagau ho hi aniki mudo theizi dan hi aloi te ni chu noi lama akum su ten am hola nastia kitnu bo se chu asangin hi chi mirol mai achun ataudanin amanun jong mu thelo lhagau ho chu mu do na digin chun aum tai na hi la apang langa chun hi tabang thil hi aniki mudo in a hi hilai banga hin muthim khat ataulen hi akimuthin a hin hi chi thil he na sia hin ape ni hin ima he dole mudo in ananei puina hi ama jong phat som khat pia to zong nungin aloi tini chu akau tawin hilai mun chu anadal hata vin a hi nangin hilai ki mu thim ki na mai hu banga hung tawlen hi ipithil chu hidinga nagin moyam ole hechilai in sunga golgi le thilgin sim thagau chu hin tenatim na lungel common laman se chule loi te ho tu ne adingin hin hi chanin akichai tai iham ta het hel se hello ma hi zongna aniki ngai themu hitin ngailu na nei ten like subscribe sen ne bol pi ding bin ka hin te me avan video le anaki mukit taw hite